السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu lumbe Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono huhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalijali joka na heri hun duniani. Mwenyezi Mungu yahifadhi haina mwana mkomoru jihundu haruma ya dunia mafi. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahima perver no wanadamu wapeu no wahima hahambambi na upulana shewo watujwa ya ukaya zino arshivu zibaki yo joka ubaki ikao winji wa hatu zenye dozi lihadaya. Wa alaikum salam masur mama Nadia. Winji wa hatu zenye dozi lihadaya wende unipara winji wa hatu zenye dozi lihadaya yelezo sosio lihadaya ridiwaza ya ukaya rija ngarjo ulawa ridiwaza ya ukaya waka wenji na wenji hunu kwa wati ridiwaza ya ukaya rikana wanyanya nana famizi nji riwadzihi sirabaki qu'il pleut qu'il neige on va quitter ce bas monde rahwanza rakujanza bomwanadamu ngojolawa ratsanza ranjanza ngarjo ulawa izo de zabakia hau zatongesa ye mwana mkomoli ya jihadaya haruma ye rezo sosio rilo juma ujifedhehi na ujipashewo ketina uka woifundi na respektewa ketina uka woimru mduhazi ketina uka woimru ya somashizungu ketina uka ya woimdzadze sharji hansuka ya yebazia hatu ufedhehilana. Merci beaucoup ma soeur Mama Nadia. Et basé à tout fedehilana et basé à tout pulana sheo yo de basé à tout soit comme de la jihad sukaya isho de shahula rinoao haruma ze réseaux sociaux isho de shahula rinoao haruma ze réseaux sociaux do pulana sheo do fedehilana do ambilanabi do tomlana manani ketina ketina mtiti haini mdo hakansi gejuma upua na ubeha shamnyezi Mungu narpwene shari shahu wanadamu wapeu walo harmaze rezo rijua ukaya wanjia nyumeni harmaze rezo. S'il s'agit TikTok, s'il s'agit de malani honti pia Facebook sha owinji muaonao walo watovadabu walo wajewili hara Facebook la TikTok. Ce sont des gens ikao waja nyumeni wajua interneti de ces 2020, 2021 ou 2022 shahaini mwanadamu ujue savoir vivre hajodo joke makalmanana be niamba ona yakane ubinadamu. Watukufu wa Komor hesu jela kobidi jeliambe ya ratu yamba juzi raivira ngarju yamba leo harma 25 nitimize sujet nyezi mgarjale jokana her shara janjar mwe sujet do mwambia nyaukaya omra ya wabasha mzeji baba Moroni et le 6 décembre garim paraoni haruma nsabuho concert juka ukabanu magalon ikao dumra wahangu ikao si para wenji na wenji jowanadamu ikao wende haruma zensabuho za nyuma zahabamba au rizilongo wa rizamba jowanadamu wende haruma zensabuho za mkazi rizilongo wa rizamba nana miji mbali na mbali ikao kangwa fanya nsabuho si uzamba. Leo mwambianya ukaya watu singarilo zao haukaya ngasina nsabuho za homraya wahatu ikao omraya ye pare imenyeha gasina babanu ikao homrani ye majinga bayao wanduko tujawira garim paraoni le 6 décembre inshallah harmi salia magala mikado heda harma tarabu shami ubeha ye bendonere ya hangu mi urongoa mu paro wangu sha e ya hangu yomido ujoka ya bonloze hauka c'est normal wodumra wa hangu garim paraoni hanyoti pia bashamzeji baba le 6 décembre riji harma tarabu nantsabo inshallah zijuka ukaya vanu magalon ranzondera rengezo mraya rirengezeye pare yani nanga mailo ya wekawe maji ngabirao kuku mavi e majinga birao vanu mromba mavi vanu
nidwele wambabi ze profili za TikTok. Gabo mlojwan za mon cœur. Longa mjwaba mon cœur. Yemzada angu ya jipolomiki. Ah, t'as quelqu'un. Gam mjwaba ma vie. Yemzada angu ya t'as une autre femme. Ah, t'as dit ta vie. Vanu za profili. Wizo. Mlugo jode vito zivumbua. Haukangi zona mbalbala. Ohamba mon cœur. Yojoka ulakana wele wakayo de lezina lanziwa yapo. Ohamba ma vie. Yojoka ulakana wele wakayo de lezina lanziwa yapo. Shihamba ma vie. Ah, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu me trompes. Tu me prends comme un con. Abakana do vumbwe madzina ikao yalo un peu bizarre. Ma vie, femme de mon cœur, chez Luangu. Non, désolé. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yarnike mwiso mwema, inshallah. Rimpara unihanyo tipia. Yengazija, yenzuani, yemwalie maore. Mlohu nufaransa. Le 6 décembre, inshallah. Jali himilio mraya wa Moroni. Bashamze jibaba. Ili rifanye za maendeleo haukanga joke mijia hatu yonsi pia si ufanya heze mvuza hatu shase kardole wa serikali garlinda wa Komori ntuyo insha Allah na haina miji na miji yonsi peka si urongolea si uzamba haupara harme maendeleo ya mji redo ntuyo rendera himilie. Oui, bonjour madame Bakayoko, rendera himilie omra ya wabasha le 6 décembre armée salia Magalo Marseille. Rendela shangile bensi ngabo surprise. E surprise tula mungu fanya. Ngujo kabo mangoni ya ziema bandi. Ngujo heza ya ngujo fanya. Allahu alam. Yozujo Mwenyezi Mungu na rohoni hangu. Chanarde hawenji rashangile yebasha mzeji baba. Yani doyurungujani nobasha rendela himilie yebasha mzeji baba zensabuhu wazifanya uza kimraya baada gwanzondo warangizo mrawa hao. Watukufu ngarija harma eze suje za hatu. Mwenyezi Mungu naripwene shari shahuwa na damu wapeo. Rahare jaja haungari jahar maze sujet auquel j'ai pas beaucoup de temps. Gamina 20 minutes à 15 minutes dans un sujet, nitimize sujet. Ikao karisina sujet mbili shanga sina sujet nzima. Ye sujet nzima ikao dorloni yo de sujet la kanzari yambe juzi. Ikao sujet yo ya manyanya simzadze ulo hunu Marseille. Ikao ngenem rumahahe. Geno wana hahe, ikao kwa tsuwatiti. Ngene mwana shewahe uloma yoti. E mwana shewahe uloma yoti, halolo ni mkomori mgazija hamandaye. Subhanallah. Mwenyezi Mungu naripwene shari, shahuwa na damu wapeo. Juzi zikataba maore na ulati maore, ula mgazije mrumahahe. E mwana mshohatu banda halole homa yoti, hayeshidene mrumahahe. Emrumaha huo simrulona kirtasi shawanza na wazaya wana watimizi warar. Baada wazaya wana watimizi warar mwanamshi hahundu sejuru ya enna. Sha ngoneoka baada gana sejuru ya honge na yenzia ya maisha. Baike ze sejuru za mayoti izo sejuru fantomu izo kasido reconnaissance hunu Faransa haukambuka juu ipashili ya bahari je mruyo jahunu mbuka juu change bahari je. Yawezo hamba séjour fantôme. Ikao hauno habie mrumahi kaya na alsahe solution. Banda we kutina. Kirtasi minga mina séjour. Runre namna ili wenzaho Faransa. Wede mana mshe. Hatsanganye magura dene mrumahi. Wahunru mrungunu Faransa. Hawaere ya mnaipande. Yani carte d'identité. Ile mrumende ya tante mayoti. Yibe wa mayoti mrume hendarange la carte d'identité. Mwenyezi Mungu hambulia ila baraka ne milango au kayoko uzia wandu timzadzo 72 ala uya manyajoni. Woti de police ajukoshi da ze wandu watsibire. Au kaye yani kwa riviki. Yaukoni kamdu riviki Mwenyezi Mungu. Wodo ukusudie shiumbe shahari. Na wende wahime mapolisi. Wahime wanadamu wenje. Shika Mwenyezi Mungu ambe rivikia hahongiyo manga. Ngojo henda. Jawenju wakopila mobarini. Wanzi waje Faransa. Owasaya Mwenyezi Mungu ujwa watamani. Owasaba uwaswili. Mwenyezi Mungu demwinyi riviki. Shati mzadzala uya 70 ans wa manywa jeune. Jamais. Shee mwinyi riviki Mwenyezi Mungu jabar. Jeli kanga mweshele ntuyo. Ala uya paramboka. Botira. Ga mweshele yao. Hahimi. Harme aeroport ya Mayotte. Gabo mkomori. Wakula wahuje za jilingri. Bush. Alisufa mjo ubloki. Za jilingri. Va te soigner. Za jilingri ten. Bush. Ikao mzadzalawia.
yo ujua hendenga mweshelia ukangaba usiku ya gabo mana mkomori ya kanza ya vile mayoti ya je hunu Faransa parsiwa nzadze wamanywa joni nzadzalawia hazingare telefoni gudoni rumizami mitiramu manyao tsile aparisiwa hadisore mama koti woti de polisi woti de gendarmerie haina mwanadamu ya kusudiwa nema Mwenyezi Mungu yomba jelika sonti pia karjaka na zebatu ka Mwenyezi Mungu de mwenye taufiki mimi nloba mbaba hangu mwenye hunza ya Mfaransa mbaba tulam na balade dina laha Mfaransa gena muo gela renyo yedi akabidi ani bihimanga kaja shinda ni wasulisha Faransa wodi enzaya wodu ikawe damu ya hangu ya apporte dans son corps ya damu ya hangu ne damu ya hayo nzima na kaja shinda ya hunda solution ya Faransa wodu onakana zerevu bona kausomali koli nendambi watana hunde baki na kaufanya nafanya 3 ans université parce que mitifanya AS tifanya AS administration économique et sociale tifanya 3 ans mvuni yemze wa hangu yanzaya haja harengeze bulletin harengeze 200 pia habagodansa chez l'école la Réunion handre de cinéma wodimba yanzaya handre de cinéma wakati harengeze dossier pour la première fois la kaona na matsuhe matso ya sa komori harengeze dossier de la Réunion gamna utsa chez l'école swina dazita mapubeli hazivuriza kaja paro zangalia simpara kaja paro dus hafanya mabese kaniji eyani bihamangando kiki de la République yedani bihamanga yehani husu yede mwangu mumrani yede leader wa Orange mide shababi sujan wa parti Orange ikaona kawana nezingo zonti pia homrani zinu nambao banu ni wana o revolution inu intikaniyo komori homrani hangu wanaume wa chamfu ye masara mbavi ye walevi njaka wabana salmo mura wa hangu si je parle comme ça au shababi nguo ya bongo joka je suis un révolutionnaire et yani bihamangando simbaba hangu yanzaya ya lona mwe ya lo yabo non yani faidisha mrajina ya waye mwenye ridhiki ya ujamanga ya uloni ya Mwenyezi Mungu jabari shati mwanadamu ikawe shababi woi halole mrumshahahe wazaya wana wararu e mwanam shahundu sejour baada honda sejour e mwanam shaheli ya ukamba sheri we kutina kirtas karitana mna wenda mayoti na mangale mrumshi ya tuli ya mrumme ya nia yanzoye mrumma hae mituna mutipwa madahula kimaskini hobasha na bangwa wanadamu tipia wakawa que tu vas me joindre France wonge na mbabahe France wonge na mbabahe manga imbabando wababa wapeu wababa tso ujua ishika uduanzao shiani bihando wonja mhuso siti famille nzima shamwangu mumrani président wa Orange c'est qui est pire c'est quoi et manam showe banda habuwero hoya ne mahada ya ne zenyanzo za ya tole mrumahe hambie mrumahe ba chéri badanga mina 16 jours déjà ngami un peu garanti hunu mayote wekutsina na ruhunga namna wende Faransa wa hundu ipande mlaka hunu Faransa wabesheya e manam meola hashindi habiri mayote ha carte d'identité uja hunu Faransa. Est-ce que mzazi alawi ya manyo jona shida mziano? Est-ce que police mayeti shida mziano? Bo Mwenyezi Mungu mtunaridhiki hawasuli hunu. Ebanda hawasuli c'est pur. Garjon garzambao. Hawasuli hunu ya renge manamme wa yam accueil ho hando. De mwanyanya hemru mshahe. E mwanyanya hemru mshahe nge hunu Marseille. Wamru mzaze ngena wanawahu ngena mrumme hamrenge haja hunu Marseille. Habakida yenaye. Banda habakida yenaye. Wajaba la wafit ya ukaya ye mzazeola nguronge ye mrume wa hema na shewa eske ngamoni wa upeu wajaba la wa ukaya ngumrengo ye mzazeola ya renge manyanya ye mrume wa hema nyanya de mwana shwa wa mbaba mzima mzaze mzima uloma yote yam accueil hunu banda ham héberge jijazi la wana no wana comme quoi papa
en tout cas mama ngedena tonton subhanallah ye tonton namnaji haukawaide mrume wa hima na shiwahi wa mbaba mzima mzazi mzima mayot baada ham eberge katu respecte mrume yeye hau ya respecte joka waide mrume wa hima na shiwahi shaham rengi hamrede shahula ngulu hoda hon va hele jinrini linu katu lokaya waide manyanya wa hemrum shahe baada ya mrume yaishio wana wahaba haba no mana manga kadu haba nrabo rejoabe mana haba nrabo shikada ba mama tonton guna harcele tonton gena bezonami tonton gwanzu ya gudongo ni komea izol johamba jonkini shake mana hafanya complot jawana wenji wa johamba kweli hawa ba nrabo jamjomba tsuo yakaya fungwa emana hae hatsuenda hamba ukaya no emruma mama gudongo ni komea eshaka utsonga zunraka izonrabo dabwe mwana mshe waye enambia mwanzanu wahe mwanzanu wahe yakauhozo na mzaze ya maregistre boyamba hadiska kaunderange boyakoda unalola mama hangu sikanza nifanya hata ni mtowe kwa alafu balazila rabo kaja komea wika jani komea she mama hangu wi lamia she mama hangu sikanza nifanye tout pour tout hata ni mdebarasi na mama hangu paso gudongo na mbete no muhujangu nderange wao wana makalboshi wana wala hitima haukaye jariongi hon sha alhamdulillah wa mnyezi Mungu yakanza vukishe mjomba huo yu hadisi na paro ya babanu si yamba banu gamashila nyoti pia imwanzano ya habale ila vokale dani kamzaze mzaza bale vokale dani kema voka waishi yakawai hapiejewa haka wa enregistre on ka avouer et réalité gemba baula ya tola. Merci beaucoup madame Saïd. Ce qui est pur c'est quoi? Olamba baba de haisho wana aina hali wana hangu gwa ingawoi bom kikimaweni o wana hangu gwa ingawe manyanya izajilin mbaba hadungu zenam na hata haonoka izokweli mzaze ngena ngode na wanokola wa match abo mna mzade tso ntina babela bantushila bloqué wa auzila mzade tso wanzo le match désolé tina ujo le match. Ce qui est pire c'est quoi? Olamba hada zambi wana hokaya na mdaze ba yoti confirmation totale ya unaka kweli mtazange na baba papa izorona ungede nae umna mwana mshida kambia mbaba hai Mwenyezi Mungu narunike hatima njema finalement ihunri ya kabala zila kweli mzaze ngedene mrume wa hema na showa ya mrume haono hazakikish hambia mrumshahi ya ukaya uona roho yende zahe ukaya njaka ujokaya ngojujo ukane nungo zaho ne mrume wa hema na showa ho. J'ai pas entendu ça. J'ai jamais pensé ça. Emrumche. Et wangon fanyo mba oui, miti daba. Izona onanga odona eh. Wodo mvazao. Oui, ujojwa mbe gom hulionguo ya vai. Ujojwa wambe ngom saidio. Sha izofanya ngo exagère. Izonona. O wana watake mzaza mbe mama c'est vrai. Tu sortis avec tonton. Ngaweda wenaye. Ola mrume habie mrumche. Ola ya rohe emrumsha mwa bemruma hukaya juha rohe wewe. Izono kwe kao zo ujireba nume uzamba. Nyuana shohat. Gabo manamshi na parufanya suje ya. Ya hemanzano wa hemrumahi. De manzano wa hemrumahi. Wouka boulevard national. Là où la rue de Turam. Namkozenye majalu. Hunu Faransa Marseille. Gaboyeli Turam. Zibaki badake janzi wa rue Turam. Chez wanzo de boulevard national de Mraya wa Turam. Yabo deja Turam ou gena rue. Odomla wahang. Finalement Zajiri. Et Zajiri. Iyo suje na paro ya bamsujele jembe dingoni. Mwanamme wakawanzani wakawazima hadobale mwanzana hondo da hondo. O wakati ya jara mba ukaya. Emrumshahe ngudongo mfede. Hosoni mwe mwanzanwa. Na domrongo zana ikatum respect. Nguyelo ka pour que mrumshahe ngu. Ekanga midamina yesu waidi. Kaja paro ndea. Kaja paro ni menase. She kanga midamina mwanzana ngu rudungana ujabanu. Yoni makerespe. Hatensu la helo kaya quelque chose. Ambie mwanzana ukaya. Langule uti dojo dahoni. Welewa. Uti dojo dahoni parce que je sais pas pourquoi mrumsha hangu. Yan acharne ukanga midamina we. Ne kanga midamina we eche. Kaja palo ni makerespe. Sharo dunga na gudongoni fanya ujawili. Gudongoni dea. Hatensu ile mrumsha ya uzisema namme. Yoti ya baba nga mweshele yao. Ha yusem mrumsha. Eba nzabanga mwanzano hatu ujawun. Noti mzia parce que ekaha jawun gudongoni makerespe. Kutsuniste. Ewa. Ishe de shaka utsonga. Yabwe kade helilo. Gojula uno ebo gojwenza hoba hoje.
mrume do fikir kaila betiz ikamu gon mausi ko mrume hedi hazini hala wa hazini hajoda honi haja hamundo mwanzano he hoda honi na bala deja ngasina 2 mois à 3 mois hamrudish haja mundo da honi je hamwabi mwanzano he zabara ka ujangu na minja habi ha no mrumsha hodi anipara habi mrumsha waitimzia tije wedi mwanzano wangu mrumsha mwabia hinga hamba roha wewe wende zao roha wewe wende zao habi mruma hende zao shawe mide na mpara wa uwo mrumshe yani kwa papie ni mrumme habi mruma hende zae yija wahadisi ile mwanzano ya mlole kaja mlole à cause de moi ye message na yamba il vibre shababi wey sabaga mjo mafiche même si boulevard national non pas mjo mafiche et shababi hafanya ye message ili naifanya obligatoire ya jiretire ye mzadi haba sangar mama jito yabona mdo jua ya ukaya ngabwana damu wala hitima wafanya ngweka watu wona haya subhanallah Mwenyezi Mungu naponesha rishahani Mwenyezi Mungu yarunike mwiso mwema ikawe shababi we bade mrume hedi hamambia ya ukaya hewe deja gamina confirmation gawedone mrume wa hema na shoaho mide mrume haho wana hongwa hurambo o wana ndo atake mzaza ya ukaya wamba mama si c'est vrai maman t'es avec lui on voit très bien aina hali mwana manga hajujwa ya benga bo comme ça ya mzaza kanga dona mruka ngadona tonton mzazi hafanya ezo mzazi hafanya hingo habia mrume ya ukaya odo uono izo jukanza ufanya shaka turu hoda unyango wende unipara hey, hey, hey. Allô? Je suis en direct. Va là-bas. Aïe. Désolé. Ce qui est pire, c'est quoi? Ce qui est pire ya mzaze hamwambie mrumahe ya ukaya kuna ujua katsuroha wede mrumahe mwanama ewa mrumahe mwanyanyu huwa mrenga wahala ila apeli ya kajaba urenga ulao izo mrume haruha endeza ye mrume hapare mrumishe uloma yoti hamwambie antuka mrumaho ngedene mhuwa mimi tsurohoda unitsendeza angu hamba ngutsawe mrumaha horahanami ola mwana msoloma yoti hapare mrumahe ulo unufaransa kajam justice hapale mwanyanya kajam justice subhanallah subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musomwema dizo ye mhuahi katum justice ezenga bozili wabondaba hore ponde mji defende ha hore ponde mrume ya ponde mrumshaha ya bisheri zonrabo ha kem mrumshi hampara kanzama buka ya rohoda honiho bande manama gena problem dene mrumahe itijambo ikozinda we na deje kozingionda ngiyo ya la oda honi wendeza ho katumjisa telefone ye mrume katumjisa telefone ye mwanyanya katumjisa telefone eske ya bobo watukufu e ya bozerongo kaziti e ya bozerongo katsula desha ya latif wanwana de mola hiti mebanu mjamanga mjamjia zahawa njia mangani mugena bezwa ya skejumotse ya hai Mwana de mokonza uparana wakati vrema uoza. Anafizo gam Johansi ya ukaya. Watson wala hitima. Jusuzem rumshaho uji justifie. Ulauda honi mawandu. Shandizo haruha hedeza. Subhanallah. Ni wazazi ganyi wajunu Faransa gamtsongo jenda majoni gamtsongo jenda wazazi nabo ganyi na kabati mzazi unu Faransa lona 50 wazazi onti pia hunu Marseille Faransa hani lugena 40 nuwana hanyu go hamagwa madoazi hananyi mrugena mwanati mise 40 et 40 hanyu katsubungusi Mwenyezi Mungu anaponeshari huzaya wana go warumadu hazi huloza ngojo urenge mrumahe mwanyanyo mrumahe mwanashwa dizo utowe mrumahe wari kutumtoa mrumahe mwanyanyo yeka kweli banda ani gwanzo wabekazo na bore ponde mwanyanyo hobu ya loma yoti ya hupa we mrume reponde mrumsha shadize mrumahe wendeza ngojo ka perdone wana haho wendeza linda la bumba nywa zaze mkotsongwana hanyu wadungu malezimai hawadungu kabila zindo jina
kamtushi da madziha mabaya na mdone na mpekada na mbaye deza hawa ni wazaze mdono wana wa 20 25 30 na mkina yedi ngwa himrila netse batania hani rango usiku madisotse ya rango akatuma kamandwa mararu mwatia hata mwaswili mazawana mwatia hata wananyo atimizi age na mkina ye mrenso uzulufu shamjam jihansi mrungu komrwa mararu ganyi na 18 ans mkaufanya mja 20 ans mkaufanya mja 21 ans mkaufanya mtimizi 30 ans mfanya mzaya mtimizi 40 ans mfanya toujours mdungu domfanya hata kamtina hata mbali kwamba hikma owana hanyo jujo protege chagono mwana mshenge na mwana wa 25 gena mwana wa 20 katuele wa ya ukaya railinga mina mwana na njirespecte garjo kale jojo lale kalibali ha lalo tlaji le kalikinaya hani mduganzu ya jibiwa cha à ce point na mjirespecte netsile batani zahani tujam jentsukaya ye shahawa ganzo skeshano yede ato wadzadze ngwana shahawara hano wana yede takamtujiste kamtujirespecte mrugodo atarenge mwana hema nyanya ça veut dire quoi mrugodo atarenge mwana wa harenge mrume wa hema nyanya ça veut dire quoi nabaganyi na wana watimizi age hey sababa samatura mwajuka ujuha yabengena shahawa gujukane shawa shahene mrumaha shahawa shawdodunga watoto gajodole malala uro mtubisani wallah ewe zadze hunu abasaze mvuzi puha unu faransa gajodo jido pero mredani nai mfokiri majiste majirespecte mabali ya penzo hata gani na wana maduhazi kamtu respecto wana hanyu shamtu dorenga watoto mtsobakisha ne 40 ans kabati mzaze ulona 50 ans wati pianga una 40 ans o winji wa hawe bazaha ndiyo hey oya bandon sola bamjuru bloqué OK amjuru bloqué zainu ganjuru bloqué OK ganjuru bloqué n'importe quoi wazaza kuno ajiste ekamdu gena mwana mrumdu hazi na jokaye mwana hangu katubidi nredenai nifanye zina nirege mrume na boga mina mrume ganyina wanro menyotsi pia gam trompon ro mahnya orenga mazababi anjo bloqué me lève yango OK j'étais pas invité ici zani le capot amjuru bloqué nika muno kase normal yemrume wa hima na shwahi ya jamre gatomba ba wana hedeza yatomba ba wana hedahoni izo dizumono kama sula garjwa ukaya mahaba kajahi ya mtiti na muhu shaba yamba kwamba respect jiste hibada gona mwana mrumduaz nguna jiste hibada mruge na mwana mrumduaz shamra tsiji hajile sefer hate mwana mrume wa himanya nyu ntido ze katufanya message ya pas longtemps ya mzazi arenge ye mrume wa himanya he propre fille de mwana ya mzaya ndiwasa même pas 3 mois ya mzazi ikao ya bale mrume himanya he yenda Turki na bale mrume hambie mwana mrume shahi ya ukaya gamodo hazini tulo ndiwasa sujet yo ye mwana mme hambie mrume shahi sheri gamodo hazini tulo ngamjufanya 3 jours ou 4 jours na bala hafanya plan daina mzaze wahima na mshe wende Turki mzaze mwana mshe de hula zinro jehuza hambie mrume kamondo Turki na hule zinro hadungana dene mrume wahima na wende Turki gamishlanyo tipa unafanya haji siyo wende wabaki Turki eshaka wajumbuza hinri na bala mwana mme ola hafanya ukumbi daina mzaze hima na ola eshaka utunga jumbuza hinri mzaze banda hule zinro goloteli hafanya appel video hakansi gulongone se mrumaha ulonuma se katsi uluja ba ola mrume wa hemana ha aparisa harma ila direct ya biro dingoni mwamzad che ola mrume vuya lo telefone dene mrumsha ya video hafanya makajaona gwanzu ya unendo eske bala tsonondo ola mwana mmendo ulo hoteli ula Turki dene mrumshangu ne mrumshangu havaya ani kajava normal shahutsi yangu comme ça. Finalement, kajama bien mrumshe katsono mrubala, bese mrumshe, vuya hafili homone sa zenguo, ya fili homone sa zenguo, kajashida rambo kabale mwana meula havili. Ba ola mrumahe mwana harli havili,
Chaka mbesi wala katsuele wakawe. Vala mzaze garma per video. Habili mbabi habaki mbabo dingoni kufanya ndungu. Wakati ya bwema tsodoka per video harekile comme ça. Emrume hamambie emrumshaha. Ay, vanungu dunga nadawe na mrukadha. Ba emrumshaha mkupea. Washindu wabaki hunu badala he 4 jours wa 16 wafanya mezi. Rizamba banu dofikiri kamzazi hajua. Hau wajangamiza wajaza wa Marseille. Eske jotu wanade mwala hitima. Kamanzo mtsudu ambilazo. Kamanzo mtsudu ambilazo. Kamanzo mtsudu ambilazo. Wede mwana ahe. Ya mzaya. Wede mrume yafanya ukubideni mwana. Mzazi ambala hende Turki. Wende wabaki loteli. Nabo hado hulie emrume magari, zindu, yemtamania. Izo zonsi peka uzifanya. Haka mtamania. Yemrumshe hado fikika wema mahangu gufanyo matamania yemrum mahangu. Shabada hambala hoda Turki de banu yefanya kauramba kawala mzazi ngura engo yemrume wa hemwana. Izo zonsi peka msonza mamilo. Kwa wazazi ukajodo watoto watiti. Wazazi ukajodo ukagwa una 40. Wazazi ukasudanizi ajiza hao. Alafu izuru mwambia nikabu wazazi na mlete shahawa. Kama no makababa ya mazababi wajaba nga komato bizarre. Wa mazababi ya kuhanza mademi. Mana mwondo mrege mademi dabo ke mademi gwa madesespere. Gwa madesespere nga mwondo wa manipile. Mwakenti wadu mhuliani magari na mhuliani zindu. Na mlete baulisa. N'importe quoi. Vous êtes comment? Wazazi wa kamili. Kuna wana mzazi nwambe kwezi nambe kwezi. Wazazi wenji norenga matura mutima fiche banu mumono. Mtujomba oui narajibuye kwezi ya turam. Chano tipia mon frère, n'importe quoi. Ikanyu hanza mdoji mojamo mo bayibu mazababi wanro maho wanahanyu molalada nyina honte na mzeba ulisa. Wanro me waho wananyanyu honte na mzeba ulisa. Mazababi walo hunu mwede matsahe mabani hanyu. Mretu wazazi wa wanro alonu wanro ume ba ulisa. Nyezi munarpone shar. Rambi yemzadze woy. Yemzade woy. Répondez téléphone ya hema na shwa holomba yotu uje justifier pourquoi ou tu répondez à Peribanda Haïcha ou kaya urenge mrume hema nyanyo. Pourquoi tu justifies? Wewe bo cinéma. Gohansike mzadze ngujuka unika keltas. Pourquoi tu réponds pas à ta femme au téléphone? Diso yemzadze kauturuku. Ya kauturuku yemrumaha. Ya lese mrumaha. Ya lese mrumaha. Il y a hébergé emrume wahe manang. Yemane mrumaha wendeza henda bwarambo ka ya quelque chose. Ngojoka uperdo wana haote na wajuhe wendeza. Wawana washu. Odo kambia papa. Katsuele wa mama na tonton. Ye tonton wode mrume wahe manyanyu. Nyezi mgu narniki khatima njima. Nyezi mgarnike mwisomwema. Sha 3e jour gamjure. Eje yesu jenu. Yekawe bo shada di cinema. Kujara ponte mrumshaha. Rekango joka mreponde. Haumfungua. Ukede one mhuahe. Rekango joka mreponde. Hauji justifie. Hosoma mrumshaha. Mreponde beka uja mreponde. On va venir là. Gamwambioni nouvelle. Juzi ilfanye live. Juzi mshele wajana. Il a des vendredi. Ya manam shohakru. Ya mitsiwa. Nikuze wa hahi komori. Ikuze haraje hunu Faransa. Banda harambake mwanamshenge mziro. Mwanamshia mpara. Hamfanya biye honda yuhuma yote. Ilienda mokipe fami watu jojo wa sheu jode mzaza mwanamshe. Uo mwana wa mjomba. Haramba abane kakaja mdebloke. Ngarjo umafishe. Na mdebloke ya ukayedi ya mbihama yote. Ya mokipe. Ya mwanze. Ya mwanzize. Shati behe mwana wanrikao hambitikafa mwana mjomba. Ya mbihama yote. Ya rienda ya mbloke. Ya wangu juka ulahindu. Na wedu wa mbehayu. Wedu wa mitz. Ibidi umbemba hindu yale. Ibidi umlibia nyumba. Rizamba vanu. Alhamdulillah. Hatara jorongoa. Hamdebloke. Hatara jorongoa ramfanye message. Hamdebloke. Gumhadisizo. Gumrongoze. E mwanamshe gunere conversation. Gumrongoze mwanamshe atunro. Hamdebloke. Hamtsa hasamaha. Gwabasa rizambao. Hasa hambeshe amapesa. Mnyezi Mungu kujohubariki. Tidele kiswa ikaudu walifanya. Wamitse mwana wa mjomba hao. Shabanda rirongo wa kujakau nilia mimi. Shahuzifanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Je suis qui?
Hujojo ambe turam nafiche rangoa nsum deblock shaham deblock maraba menji ngujo ujazaheri ngujo utukuza haukaya tsindami shahufanya sababu ya Mwenyezi Mungu raili tu lance ya message widi mwana wa mjomba hao humrendezio honde humlikomori hasitara wakanza uzidzie humbesha mapesa mzadzahede uzijuo humbehama yote ili ende azaihula haumsitiri hula huja humbloke rizi rungoa abasarzamba humdebloke. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Longue vie à toi. Mwenyezi Mungu ajalie udunge helilo ze message nazishia umsulajeo umrongoza onro nane mapesa ikadwa mbeshea ukontinye helilo atemwana msho yavuke haukaya habakisha na emwa na uzaya gena 7 à 8 mois habakisha na emwa na uzaya. Merci beaucoup, c'est gentil. Leo ezembi warenda tisi fini hakafu gamambo chapeau rehundu banda hundu resulta Mwenyezi Mungu ujazaheri rambia mzaze wene shababi we ya ukaya ekaka mzaze we welejeze mrumaha kutsina ani kutsona hata haya ya ukaya uturuke mrumendezahe hasabude mrumahi mwanyanywa. Moi tu m'as promis que tu vas m'appeler, tu n'as pas pu. Désolé parce que c'est longue zozinji watu kufu dozie live ukaya ngame en retard medazini sha garombo Mwenyezi Mungu uwadzaze mdokubalize ajiza hanyo mtsongolengaze penturi mobaha neze ketchup comme si vous êtes des jeunes comme si ma jeune gagne makoko na mkubali kagani na wanato wanahanyu walolwa na mkubali kagani na wanato wanahanyu wajuhu mlete cinema. Tu dis, j'ai gagné de WhatsApp, ma belle maman, c'est des belles mamans, des princesses maman, avec les ketchup et les ketchup et les peintures. J'aime de traumatiser ma jeune wabida le loanahan. Non, m'lete ma jeune wa le loanahan, m'lete cinéma. Que jamba mzazika lolo ni shababi. Shaharis penamaste. Shamzazika do lelenda Burundi. Burundi. Nako gauna mwana undo Burundi. Gauna mwana ya lolo. Gauna mwana ya zaya. Na mji respect. Mkubele mahayahan. Hene usiku 40. Mlo nisodaho. Msamtimizi 70 ans. Gononi suwa na hanyu. Rita pema. Geda benyinyi wazazi. Boom! Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Yarnike mwiso mwema. Hata mpaka de yabo. De 3e jour. Yeke mwana mshewe. Kaja pari mwana shewa. Yaji justifie. Ye mrumme. Kaja pari mrumshaha. Yaji justifie. Mzaze. Ngajo huvumbu wabanu. Bada hutowe mrumme hao. Hasibabu de mrumme. Wahe. Emwanyanyuho. Wamrenga. Yaloda honi o wanaomba ukaya. Ngawe donae. Nana ye mrumme hao yamba ukanga udone. Mrumme wahe mwana shewa. Hata mpaka de yabo. Boom! Longue vie à vous. Inch'Allah. Ni majueni. Na mdrage e wanawashi wanwa marao. Mrensi hoba mranso wanawazala banu gona besoin ya debe daiki yanrabo na ribabu heru wamenye zesprit riwalole ritijeri dungu wazaza hao ebanu ganyo hara horongo. Parler en français même des chiffres dans sa safke même des chiffres dans sa mkodo chanrabo on peut parler richide waramene waranze. Comment on ne peut pas trouver des mots pour amener une femme qui est née ici? Il y a tombé amoureux now. Chaque manzo a zaza na ngo na wanraume. Tampaka diabo boum, longue vie à vous inchallah. Des 3e jour ngadjou le Jevan. Merci.